Ole clear tu te chibai le vekule tun toma chuan Ruatfela Nu piwanram chuangin puem laiko Chief Executive Member CM Mara Autonomous District Council MADC siha hnehna chimtui puya leivung pai chungchanga open letter a thon ilongai thlangu open letter to puem laiko Chief Executive Member CEM Mara Autonomous District Council MADC siha subject chimtui puya ileivung pai chungchang kapu social media kaltlangin Mara ṭhalaite kol cho khwa a petrol pump tura ileina vung chimtui puya ipai no luvek chungchanga mala turin minron nge na athalak po minron thon telani kumsang hi somni pani covid hripui lengin min ken san hlim khan Mara ṭhalaiten maralena kan environment achereu zo to Burma min Mizoram mundanga omvelo kan nauba hlu tak tak an ru zo to boka heng te hi engtin nge kan tiang mararama ronjin la awareness minron nei pui ro ti in ke meche omnem kumlama upato hnehna maralen an hmangai na an ronau chhopuya sin nang mararama nause na tanga pitar putar thlenga atel lova andam kho chwa theilo environment ta yaw chuak ve to em tuna hian mara thalai tam takin environment ingai saka wangin ilaka anlung oilova anlung oilo na hi i tuam dam siam that lo chuan tun chuan mai ni lo chuan lo la om zel tur te po ilaka anlung oilo deuh dewang Mara ṭhalai te hnehna nangnin beula nangmani thlop turin kalo kalang katia kapi CEM ania kan be ngam lo khonga in nangman hma lala kan rizo kangchi an ti ani thil siam tin reng siam tu pathianin Mizoram tana apek luiro puile poi motak Maralen lifeline za na chete ma nei lova iche na hnu hma thala ka muin Mara ṭhalai te ril runat na tom puin ka trapani he lui moi le dang dai taki Mizoram kanin chuanna ni mararama hruai tulu beri niya engtin nge he tianga iti theizok maralen chunga mihring zong zong a che vela thil nung le nung lote lui pui moi tak le lui te luang cham delte luya cheng nung cha te tui khur le anar te si le tui vamit te hnim hring le thing le ma hmuna cheng nung chatin reng mita hmu tham lo le lian ber thlengin pathianin in buk tok tura a siam le en kol lai niya chumi lo sual sam chetu ni hi du to su i lui sual sam chia tuar tur zinga itel kher lowang i tu le fa i tu chuan te ro an te lang luya leivung lut peizia chu Mizoram hian kan tuar tan meka luimong chuat leivung le hnolina khata chu chuan luya tipon langa lui tuya tlema thala akang cha trep trepa fura tuya liana apoi ber chu lui ecosystem ati chia lui nung cha te tan dam kho chhuangai na om lo ani ole a hmor bok toila kapu kan environment humhim nan le heram nei tu dik tak zok nang le ke hi chu antana lo en kol tu chaw kan ni chang thar chuan lo lom tur te ta na chen na tla ka ni zel nan a top khok thenga be turin leile na kut ka lo ngat to a keima mimalin ka ti theilo china environmental litigation ka ti theinan ka telna pol environmental NGO CC le Center for Environment and Social Justice CESC a kapulu train tuna hian chimtui puya leivungi paito root thiar chok le vek tura ti che chu a chi lo mai theye nima sela vei khat po tilu to lo tura a dolna lungbang gabian wal siam ngal turin ka ngen chea thing pakhat i ki aya pathum dang phun zel turin ka be sei bok che ni tin petrol pump siam turin forest clearance ineyem luya leivung pailu theina phalna khwe tang ngei nei heng te hi nei lo chuan chimtui pui iti hmel hem hi a thalak nen National Green Tribunal a ka complain nge anga yang chu mara thalai maralen hmangai tu te ta na ka ti thei sang berani NGT a hian NHIDCL konglai National Highway 54
zero true aizo chutipa leivung paidu da lai tak toite ka kinga luya an leivung pailu wangin cheng vaibel chenga maktaduai kwa sing sari an ron choi tirasin NGT vekhian sang ni somni phani khan Mizoram Sarkar chu bolhlo asong bol that lovin environment ahmong chiat siam thanan cheng vaibel che somnga an ron choi tir boka chung lo po hospital bolhlo song bol that lo wanga health department poisa tlem tham lo tak aron choi tir boka adang po atam mai NGT ya parade hi zel tan lamani lova penalty thami ka ti thin poisa choi lamani ya o chuave thelo environment zang na domna maralen lifeline chimtui pui hum halnan cheng vaibel se somthum ayatlem lo choi tura ka khin lo nan che kangen na che khi minti hlotin sak turin kangen non che a NGT ya complain ka thelu main the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 ken ko tu Mizoram Pollution Control Board a MPCB soisel na complain ka thelut photang he hi mara ṭhalaite min be seina ni ramle namta nai thopui vanram chuangi Ruatfela Nu chaltlang dor kon aizol Mizoram khai apui mia hle mai open letter hi amutu tur dik takten an lo mu ni na langa an ron chan na po in chiar ngal teang chu pi vanram chuangi Ruatfela Nu chaltlang dor kon aizol Mizoram subject open letter chan na kapi ama sign chi bai ka bu ka che ni somni pathum mar sang ni somni panga jana open letter chu puem laiko Chief Executive Member CEM Mara Autonoma District Council MADC siaha petrol pump siamanga iron pu tamai hi poikatia information idong diktok lawani petrol pump hi keima zone M Beilai Station of M Hmachhawntu application number IOC 16956582438 of Niriat October Sanghi Somni Pali location within Kolso East 2 Pura on Kolso 2 Tongkalong Road Siha District Mizoram dealership ni turin van na kachang veni tichuan Indian Oil Corporation Limited atanga Indian letter pe kaniangin no objection certificate po District Magistrate Siha District Siha Tang Kalafil to bokani BRTF le VC Kolso East atangin engma harsan na omlovin ti filani nuwa petrol pump muntur laitan chawaniya Indian Oil Corporation Limited atang le DC office Siha tangin survey nei felvekani bok petrol pump laina leivung paina tur hi aram nei tu tenen inrem felvek nuwa pai chau kaniya ka estimate dan chuan leivung hi beino lui chimtui pui thleng phalo tura kalo ngaya ma se be se ain leivung alo tama beino lui chimtui pui thlenga tol thlak ta ka wangin ni somni pakhat march sang ni somni panga tang khan na thok tu te po kong thang lama leivung pai to lo turin ka hria tir to bokani ingen na zaom takangin tuna tang chuan leivung hi beino lui chimtui pui kama pai to lo tura ruwa man na siam ni in kol cho isa mimalram nei tu te nen inrem na siamin chimtui pui beino lui kam lam lawa pai ani towang ti khonga in min lo hriat sak don nia e thil thlenga wang hian poika ti eme ma Siha District mipuite mai ni lovin Mizoram mipuite laka thupa ka choi tak zetani ramdanai thopui John M Beilai sei New Colony Siha ole kha Ruatfela Nu open letter aron chan let na niya e open letter a hian mara ṭhalaite ba ka open letter thon tu Ruatfela Nu te anlung a oi zongem kan la khet somzel turanga ila engpo ni se thil ti theizok kan ni wangte kan ni na san wangte hian dan chunga leng kan ni lo ti kan hriat tlan he kan video tang hian a lang chiang ome kan environment za takin inung sham sham ang u